Ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ka badai company jong katanat Road Transport and Highways ka Sokar India kala sedang mentaban penyak syakmat ya ke surak 4 lane na Shillong Shadauki Tamabil bala baitengka da ke Japan International Cooperation Agency bat kadai ka company kala buk por ban pendap ya kini ka surak hapo license. Ban pensuk yang kalik kawan jakipat ba ke jela, ke sorkar jela kalaya ceprang ban shna yak surok na Shillong Shadauki Tamabil kabalabai tingka da ke Japan International Cooperation Agency jika balakmi bahapo kalai sinem on pendap ban shna no ekaning surok. U sembut menteri rang ba ke jela u ba preston tensong udong bagi kam kijam ban shna ekaning surok kalaya ceprang bat kalakot syaka pra na kasispa. Nrai kini kejing tray kala sukino namar kejing wanan shop jong ka klam COVID-19 ha ke jela. Uba Preston Tensong uba kami ikatanat PWD Roads ulong ba kesorkar pedengkal IT ha ke NHIDCL ban penkre eka detailed project report ban khot eka tender bat ban lek nadong syadong bat haduk mentala de ban sio nyopsan na kasispa ya ke baijaka syitrai kendo bat ke NHIDCL keladep ban ai ki South Ligi work order syaki South Ligi company ban shnai ke surok double lane bat kumjo eka surok 4 lane na sherpi syabanyun. Ulong ba andala dep ban shnai kini kesurok kan ai kejing mentoy ke bakraw ki patba ke than riwar bat ki patba ke nong ba Shillong namar kejing shnai ke surok 4 lane kalong banweng kejing daheng kali ka baju ta jor bah ka baju jana do nyomer adu kanong ba Shillong bat kam tam ba ke sarkar India ba ke sarkar Bangladesh kidani kejing tumbu ban pendlong ke kesurok kom ke international road ban ya leng ba ke Meghalaya ban poi syado syakol kataพี่กุมบกะลงmentang kanika Jaika project ka surok na Shillong hadu Tamabil ka bagin le ka standard 2 lanes te ka sarkar India ka IT ka NHIDCL bahkan khot tender bahkan le nadong syadong nadu ka DPR nadu nadong syadong nang ta hadu kalan acquisition ru la penbiang nadong syadong te ka benung kong kolong ka bang sultanat ba menta na ka liang jong ka NHIDCL kila isu yang kawak dar haki sau benta bat katangi ong sau packages. Te borok ini sau packages lah dep ai kawak dar nang ta kila sedang ru itu ke kontraktor. Bat hadu menega sengi ngayo ai ka ya kila update yang ai ka progress of work. Kalong la komu nyeu hadu berapa persen. Ka overall ba ka kam kalaya cakmat. Te bat ka target jungi ong balang nu license name ni bat pendap ini. Bat ke ba ngasukwa ni thubi ke ba kia sedang menteri dari nadu ubenai baar ten region no sakani ka pandemic kani ka tai ka thut no ka kam ka ten rei ngakermen banang ni sekmat kani ka company pro ke ba yo ya kani ka kam bakin ya pen state ya ka kam nang ta ka benta ka baar kolong kadang sa kani ka land compensation sakatu kan net ligi jaka hakabala komno imat komba ar pusau ar % kadang sa nyau % ngila de clear ngila hanover cha ka energy resell ten rek basa sa komba ar % ki stretch ki ba don ki trai jaka kim padhun don ki shrong ki ba kim padhun te ya kata ni IT ha po i deputy commissioner be ini penbe ya kata tengah kermen skem ba muslim su ba ngila ban pendep bro 6% naka komo pi na kata ka basa arpo sao arsan persen ka ba ngi klempat siu syaki trai jaka leni kala bende syaka bor snong bor tau leni kala bende syaka bor raj ka bor ima pi yakane nadu katu kapor badang sna ya ka DPR kala don paru kanika socio economic census conducted by state government nang ta conducted by the company itself again HHL kane kan long kencing rap ka crowd maximum kham tam e ikini ki than jongi boro ka wei ka daw ka long ba kane ka surok Shillong Tamabil kan connect ia ka Dhaka te ka don ka plan na ka sarkar India ba ka sarkar Bangladesh bakin pelong yang ni kum ka international route ka ba ya lengba ka Meghalaya ka ban connect syudo syakal kata katar kladon ka plan joki ten re yementa nganam yak nginam kata kata ka bang ngiyak ren yementa ka long direct tang ya ke jimentoy ba an ngila dep ya ka surok kan long ke jimentoy ka bakraw yiki paj ba jong ka than riwar kamu ka than riwar ka bahap syadu dauki ka bahap sy Jante Hills West Jante Hills East Khas Hills but what ya ki subdivision
area jongi ke bahap cepok soraru kan long ke jing mentoi ke bakrawat ia ke selong ru namar ka pakai cuan kembalong mentahai kolong ba ya kan ne ka surok nang ne serpi hadu angtei hapok banyun ngin le da ka furlin tingin le ka furlin namar POE ke traffic movement ke jur plat hadu kata-kata nang te ni nyomer ban rung si selong kalong ka belakta seba palat tenang ka daw da ka bangin yo ia kan ka furlin ngakermen scam bakan long ke jimentoi ke bakraw ia ke jela jongi borok kowe namar kane ka dei tang ka dei ke entry point ka bawan nadu na Karu Hills ka bawan na west ka bawan na south Khasi Hills ka bawan na po subdivision ng tin na po Sora ka bawan na Prusla ka bawan na Dauki kan long ke jimentoi ke bakraw ia ke jela jongi borok kowe Wala ka jela ka don kam ya ki kam penroy bat gi surok rong ki bahe bansuk kalit kawan Henry bon ki lapan pau pat gajing diaw bani i babon ki dieng ki la syapan kalem makatha nyomer tang na kabenta ban snai ka surok folin ha ka bedai bagane ka benta uba presiden tensong uloong bag sarkar kalayat kat kum ki kendon an bat kadon ya gajing sokya ha ka bedai bat gajing penjulor ya kamariang kum ta ka sarkar kala apply ya ka Forest Compensatory Act bat layo ya gajing bid hadian bakal ada bansiu kepisah bana kaliang ketenat forest kan tungi kidieng haka klau ko badan hanong ston kaban longkum ke reserve forest bad on daladap snai ke surok on boat renti ya ke detail project report kata bantung ya kidieng harut jong surok ula pensyai bagajing pom kidieng kadai haka jing bam bansi bad kadai tek tang na kajaka ban snai ke surok bad om syam la pom pathar kidieng bad gini kidieng ru la pom hi da ketenat forest mangiru nadu shwa bangin design ya kani ka project ngong ipi tik patik iyat kat kum karul ka an but mendai tanga taru ka sarkar India ka sarkar jong jela ngilong concern bah ya environment ngilong concern bah kamtam e ki green ki bang ngihap ban la kumno ban maintain ban yelek kat bala baka environment kan ta tenrei haka jo kapor klem le pada kini surok o kamlong tenak ta daw ngilek kumno ngi apply ya kata kami ong ka FC Act jong ke sarkar India ka ba ladengi odding let's say ngan ainuksa ladekading ka bangi hapot kalong kumba 10 hektar kai ka akaong ka an kalong ba ngin hap ban compensate mangi na ka sarkar ngi hap ban compensate arsya ya kata bangin tungding pada sikiwi kuwe ki jaka te ya ka benta kata ngong pi ka forest clearance nginem yo ladang ngimpat compensate ya kata te ka bangas ngutunat pan tu ipi kolong ba ka nakapludi department ngila de psiu siapa ka forest department but ka forest department mentakan le ya kan ka plantation kan perkela reserve forest hang thei hapo nong stoin area ha ka ba ya kata ka kam ni IT ha ka jing peniat jong ka forest department to Kebenta kabaar hakaba ki hapan pom yu neuding kejing pom yu neuding lu kalong betik tan ha kejaka ka alignment bahab ya kesurok ya ka bangim ban sesu te ya kan ne ru ban pom ding ngan syu thu ipi mdei ba pom kontraktor mdei ba pom ka energy diesel lane mdei ba pom mangi naka pludi ki pom hi naka liang jong ka forest department but ka forest department haba ka pom badaru ka pom tik tan ha ka tu kejaka bahab ya kesurok mereka batam nang ta ki tengah i menin ke jing ya kren ke jing ki babun ki balang ki ong ba penjot ya ka klau ka betap penjot ya ki ding ngim ban se tang ba ong epi ngin pentikina pada namar ba ha kan ni ke DPR ka donru katu kat ni ka komponen ka ba hakini ki roadside hagi jaka ke bi ilong ba ngin tung ding biang te ya kan ni ru ngilak bu hapo ka agenda bala syain la dep kesurok bad abadon ke jaka ka bangila ban tung ding ngin tung biang ikiding ha ka ban pen itenat bad ru kumju baga green kan don ha kini ki stretch yang ke kesurok nadu selong hadu tamabil